Današnji recept će vas oduševiti. Pripremit ću 5 različitih vrsta sitnih kolača koristeći samo jednu osnovnu smjesu. Pomiješajte 900 g mljevenog keksa, 500 g maslaca istopljenog na sobnoj temperaturi, 300 g šećera u prahu, 200 g istopljene bijele čokolade i 200 ml soka od Fante. U opisu videa pogledajte spisak svih potrebnih sastojaka. Sve zajedno sjediniti i dobijenu smjesu podijelite na 5 dijelova. U prvi dio dodajte 300 g sitno isjeckanih žele bombona. Istopite 40 g bijele čokolade sa 2 kašike ulja i premažite rolat. Zatim pospite mljevenim orasima i ostavite da se ohladi. U drugi dio dodajte 2 kašike kokosovog brašna. Razvaljajte i premažite eurokremom, a zatim urolajte. Istopite 40 g bijele čokolade sa 2 kašike ulja i premažite rolat. Pospite kokosovim brašnom i ostavite da se ohladi. U treći dio dodajte 2 kašike kakaa i malo arome ruma. Ja sam dodala 40 ml.
Napravite mala udubljenja i isjecite kolač na kockice. Istopite 50 grama čokolade sa 2 kašike ulja i premažite. U svako udubljenje stavite višnju. Po želji ponovo premazati čokoladom. U četvrti dio dodajte 2 kašike čokolade u prahu. Smjesu oblikujte u kuglice i uvaljajte ih u mljevene orahe. Na sredinu kuglice napravite udubljenje i ispunite ga eurokremom. U posljednji dio dodajte 2 kašike sjeckanih oraha. Smjesu oblikujte u kuglice. Istopite 50 grama čokolade sa 2 kašike ulja, a zatim dodajte 1 kašiku krupno sjeckanih oraha. Uvaljajte kuglice i ostavite da se ohlade.